Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kajingja accident kali kabelaja hajan kapung Thadlaskeiñ kalawan ra kajing du no yaki ar ki Mynsiem Kynthup hadien bakatrok kabakit kelenka kalaban ya kamaruti iko hadu bakanda julor phom kini ki belakla no Khyllung ukonven susngi nanang ba West Giant Hills district ubalanya ya kamaruti iko bat I Khyllung I badang arsnem balatip kerteng kum I hawasan sari ubalaba nasyadien daga kami kakong suki sari Kani kajingja accident kalaja ha kastap arpoi trik unailar ha kapor kharwaisteng ha surokba National Highway 6 ha Thadlaskeiñ mukla ki pulet kile thu baya ukonven susngi la shimpor laikenta ya ki pulet banyo se ya u namar bakila hapan pha ya buntli ki kali khwai hadin brayo se ya convince lapen ket ya u shajawai civil hospital ha kaba u doctor ulapen bina bola Khlad no ya ka postmortem on pendep ha ka arpo artrek unailar ki pulet kilai thu ru ba I Khyllung I barang arsnem u hawasan sari ru u balaba nasyadien daka kami kakong suki sari ki bala sha salat ha kapor bidang ya linti ha kani katrok bat lapen ket marmar sha Dr. Norman Tunnel Hospital Henry lapen bana ba ukhon u Khlad no kat ba ka kami kadan ha ka jingstom jur bat kadan ha ICU jong kani ka hospital ya kamet yap jong ini Khyllung la IT sha ki bahayang hasem hadien bala pendep ya ka jing tokit ha kani ka jingja artali kiwai bat ki kali kila julor kawai kade ka kali kamai tourist maruti alto kabadan ya u number ML0 C san ar khandai kala sha ban na kabenta bashakmat ka kali katba ka kali private kabadan yu number ML0 D lai sao Briew kala julor malumala